No, evo, takole. Zdaj smo pa mi v Sarajevu, v našem hotelu, v restauraciji z International Star iz Bolgarije. Ne, res, to so moji kolegi, novinarji iz vseh koncev bivše Juge. Začnemo s Časlavom. Časlav, Črnogora. Izvodi. Da. Nekoliko riječi, šta radiš, kako si dugo u medijama i takve stvari? Ja sam već 20 godina u medijima i toliko godina pijem pivo. Dobro, vratit ćemo se k tebi. Biljana je Sarajevka. Joj, malo sam premaknula. Biljana je stvarno super žena. Da. Ne mogu se... Da, jučer smo puno razgovarali o situaciji u Sarajevu, o situaciji u Albaniji. Šteta što nije naše albanske kolegice ovdje. Nemoj se smijati, ovo je resno. Stvarno. I puno nekih stvari smo pogruntali. Je? Kako se psuje smo naučili. To isto, da, Časlav. Ajde, Časlav, na brzinu, kako se psuje u albansku. Nećemo za javnost. Okay. Ali, u stvari, Biljana, ti radiš u Sarajevu, kao neovisna novinarka? Ja, freelancer. Neke vrste, pišem. Radim za jedan internet portal koji je onako bez veze, pišem za informatički magazin i pijem. Jučer smo razgovarali o tome kakva je situacija, jer treba vam viza, treba vam sve... Treba nam mnoštvo papira da dođemo do vas. Da. I ne znam kako ljudi kod nas to smatraju, ali to je stvarno teško kad čovjek ne može putovati normalno u neke druge države. I isto Albanija, kolegica iz Albanije je danas opstala u Ljubljani na letališću za 5 sata jer nema Schengen vize. Ne može izaći s aerodroma. Tako je s nama, gdje god idemo. Da, ali ugotovili smo nešto optimistički gledano. Jesmo? Šta? Da će sve biti bolje neki dan. Ako gore bude, ubiću se. To je bila zadnja stvar koju smo ugotovili. Ako stvar krenu gore, ne. Znači, nema šta dalje. Ok, vratit ću se k Biljani. Ovo je kolega iz Makedonije. Haj. Dejan se zoveš. Dejan, kako je sa medijama u Makedoniji? Super, imam puno medija, imam puno portala isto. Imam takvi zanimljivi kao vaš portal. Šta ti radiš? Ja radim u Makedonski institut za medijum. Imam školu za novinarstvo, sad otvaramo koleđ za novinarstvo i PR. Radimo sa medije, obuke, treninze, tako. Radimo sa super ljudi, sa novinarima. Možete slobodno da putujete? Ne, treba nam isto. Šta to znači u praksi? Ajde, kaži nam. Pa to znači, ne znam, papirologija, iživljavanje pred ambasade. Ali daju vize ipak i... Za novinare daju, mislim da ne rade takve probleme. Ovdje su tek nedavno počeli kao vizne olakšice za novinare, s tim da ti treba trostruko više papirologije da dobiješ lakše vizu. Nije kao neću te odbiti, ali trebaš gomilu nekih papira koji više ni sam ne znaš gdje da vadiš uopšte odakle ti to, ko to izdaje. Tako da su nam u stvari još zagorčali život sa viznim olakšicama. Znači vi možete slobodno da idete gdje? Na dopust ili... Zemlje bivše Jugoslavije, osim Slovenije, naravno. U Tursku, u Maleziju i... Turska, Malezija... Mislim da je tu. Mi imamo više prostora. Da. Ne znam koliko. Ne može. Nas isto treba puno zemalja, treba nam viza za puno zemalja. Isto možemo putovati u puno zemalja. Ne znam. U Sloveniju? U Sloveniju ne treba nam Schengen viza za Evropsku uniju. A dobro, dobija se to. Imaš posla, imaš. Kakvi ste sa Kambodžom? Ne znam. Kambodža. Ne možeš baš. Ali zašto šta fali Kambodži? Teško je dobiti vizu s freelancera ako nemaš ugovor neki stalni sa nekim medijem, onda si skruno. Dobro, kod nas vade one firme, tako da preko firme je lakše da negdje radiš, da imaš posao, da ti treba. Ali mediji su neovisni ili su... Nema neovisni mediji u svijetu, svi si ovisno pare. To je istina. Svi zavisi od pare. Tako da nema ni Makedonije.
A kako je sa informacijama koje vi Pa dajete? objektivni su, dobri su. So? Oni koji nisu, oni to kaže da nisu, to otvoreno rade. Tako da ljudi znaju. A ima neke medije koji pravi suptilnu propagandu. Kao objektivnost, imaju visok rating, ljudi ih teško prepoznaju, u stvari Fela zna da oni propagiraju neke ideje. Tako da, ali to je svuda isto, tako da, to je to. A ovdje nam dolazi international star, Bulgarija, Margarita. Margarita, do we speak English? Or yes, we can speak English. Yeah, we can speak English because I'm not quite sure that I will manage to have a whole interview in Slovenian. Okay, then we will not speak in Slovenian. Margarita, what are you doing and what's your connection with media? I'm working for a website. It is called novinite.com. It means vesti. Kako imamo nešto ukupno svi? Tako je. And it is owned by Bulgaria's first private national radio. Super. It is called Derek Radio. And the Strah me da me ne uhvati. holding which we belong to is called Derek Web Holding. And we write news only in English, including our own works, I mean authors' works, columns. And the news come mainly from Bulgaria. Of course, we cover also international news when there is something very important. And how did you find this course here in Sarajevo, where all from people from all over Balkan, this part of Europe, came together? Yeah, it was really great. My colleagues are and especially the colleague from Slovenia. Oh, come on. It's a PR material. Okay, thank you very much. You're welcome.